Hello viewers, Impact TV da sandok chariba Mami Mapao bu meeting tabiriba khwai pumna mapung asigi humpuga mapalak shiba episode asida taram okchiba galoinana mamang episode kidamakta feedback amid suggestions sing comment tawbira kiba pumna mapusu thagapa phongdok chari ikai khumna ba uchi loina ngasigi episode asida kari karma pau sing pujarakli bagi haibadu thamjigi ahan bo ina thamjari Manipuri feature film Da Nong Damba gri premiere so utbagi mapau Anishibo in a Tamjari Basina, Cookie short film Key Tape Na Promise released to Hibigi Mapauna. Ibudo Film Creations ke 13 Foundation Day Pang Tok Hibigi Mapauna, a home subo pao in a Tamjari. West Bengal ge Siliguri da Pang Tokadoriba, Global Film Festival da Utna Bagi da Makta, Manipuri Nam feature film Ani Kalak Hibigi Mapauna, Mari Shubada Tamjari. Manga Subasina, Langpok Lakpan Melody, Amari Lukalan Catchamayum, North East level the Pang Tokpa, Mega Miss and Mr. North East Contesta, winner Oya Kibigi Mapauni. Taruk Shuba Amadi, a Royal Pao on a Tamjari Basina, Nura behind the Mintonba web series Amagi Yasatoni, Pang Toki Big Mapau. So folks, Nasigi episode Sida, a hand the Maktera Tamjari ba, Da Nong Dam behind the Mintonba, Manipuri feature fungi premiere so, MSFDS the Utki Big Mapau asi, Min Intamjari. RC Films ki banner makada Da Nong Damba haina mingtonba Manipuri feature film ama tha se ki patang mari nomaising numita MSFDS ki changkhola auditorium da mai pak na premiere utunam yam de kudol tam krei film asida nasa lai ge sairol kaya Rahul Blue gi sayekta eze maisnama de surma anina sayek tamli amadi galipan costume baby cha salam na choreograph banners in a makeup loina na Sanjit Excel na cinematography amadi editor gi thongdang lowri Ziban takel na putok lebe film si nasa na lamzeng lamtak li amadi Gokul Biju Ratan Lai Sunil Maiboy Surzit Dayan na chingba saknai da mamiro kyana saktam lang li Sidi Howdy hai. Cái phả cái school cho tôi rồi. Nó就去不这里了。Adu already. Hồi nãy cái ngay em phải có. Ngay cho quán thì là cái. Xe, hồi nãy nói nhưว่ากันจะไม่หนอก. Ya đi đâu đi đâu. Ai ju sẽ tìm nhau đi bà. Xin nói nhưจะไม่น่าrồi bà. Nói như chú schoolจะcái đi ngoài thôi bà. School bên này, khôi mấy em xin làm gì, ngoài cái ra đi ngó. Hey mà, cái gì này? Tao đâu đâu bà? Sao xí vậy? Sao xí vậy? Sao xí vậy? Tao mang tao mang xí vậy? Thôi, ado. Sida, amado. Sida, tao power đâu? Okay. Na, sisa mo kung gani. Sida. Kayo matay sigo. Nasa mo pali gani. Ano mo niya? Uy ma. Uy na diyaw le. Hindi mo ba nang uwi niya? Loy talaman niya siya. Da Nong Damba soidana makki miyam na pamna ba magun leba film amo oigani haiba thazaba si thamjabaga loinana film asigi da makta RC Films su thagata phongdok che mathanga lokha chariba cookie short film Key Tape Na Promise release to hibagi mapau asi amo punna mi tam Promise haina mingthon ma cookie short film ma tha si ge ki patang mari nomaising numita Imphal East ki lifeham khuno gi khongsai vengda leiriba Lodestar Public School gi auditorium da hauna bi matung in premiere utkrei Cookie short film Key Tape Na sida main role lawjabani ado ai gi sigi film sida ai han manina kari experience ka gyam lai taba adubo ai si han ma oi so mathang gi film la boy sing da so experience khari di dei rani hai sei thamdani ai gi ming se Julie how keep kawe du ga gasi khoina pangthok chariba khoi gi cookie short film have Key Tape Na have the promise se sigi film sida aina main actress oina kumbani aduga Sigi film se aigi damakta show ahan banina viewers mayamna di aigi acting da soi pa kari khotpai kari gumba yaura basu noina sem tokpio
Impact TV Cookie Channel के program producer Khailun Khongsaina producer ओइबदन नतना direction पीदुन पुथोक film असगी cinematography अमदि editor की थौदांग ला लुनबोय खोंगसाइना लौरी आई मिंग मिमिन हौकी अदगी आगी लेफॉर्म न चुजामपुर एसमुनोम दगिनी कुकी शॉर्ट फिल्म कितिब न प्रॉमिस हारिबा फिल्म असिदा आई सेसकपो न लाकचबनी कुकी आर्टिस्ट होइना आई रिप्रेजेंट तोबा लाकचबनी फिल्म जि यामना मोरल ओइबा अखोय सोसाइटी दा सिगी फिल्म सिदगी मीना मी मयामना एग्जांपल होइना यिंगनाबा ओइजसनु हाय आई सि थमजगे हाय आगी मिंग न ने होइचिंग चंगलोय पु खाइलुन खोंगसाई Impact TV team ni mahakna talk about the promise ekhoi gi lon da hairadi kitepna si se release tawb matam da ekhoi se yeng bani yam nungai yamna thagachari mabu sigumba film bu promote tawraga ekhoi gi society amasung ekhoi state da hena improvement oiba amasung hena chawkhatba oiningai thabak tawbasima mangonda yamna thagachari. Hi everyone, Tagachari. My name is Rosin Yangbyak Miss Zofa International 2018. I am from Churachandpur district, Manipur. And today I came for this Promise Kitapna film, short film. And I think this kind of short film, we need it in our state, Manipur. I think it will bring us a lot of improvement on the future days. Isagi mingna mangau thang chamni saune ngasi sigomba program kitipna cookie short film program ama releasing to basida mayam harauna laktabase aisu harauna lakjare Hagen Tautangi story screenplay में dialogue तो युम्पम मोइदुन खोनाय सिदा युम मपान बद मामा पाओय बसिंगी थौदांग मयाई का बचिंजा की चैथेंग मदे मदुदगी इमुंग मनुंगी मियोय सिंगने फंगहौब टेकचाक असिना चिंगबा खोनाय सिग मचत सिंगी वारी पुदुन चलिब short film सिदा थांखालान खोंसाय मदे जुली हाउकिप अनिना मरुओब ममिरोय सिंगोइना सक्तम लांगली Oza Khailun gi short film asina khunai asira kanaba pukning loksing oiba yaba pawzel soidina piba ngamba oisanu haina thamjige makha chatharak po oina thamjari ba ibudo film creations ki tara humdoirak shiba foundation day pangthok khibegi mapao asi amu putna min inta Lakhipur ki Lakhi Pyari Lalhauba amadi Lairam Khige na chingma maming lerwa film kaya mai pakna puthokraba Ivudo Film Creations ki tarahom doirak suwa Foundation Day thas yahu ki batang taruk laibak pokpo numita production house asigi herang goitong oinam laikai da laiba complex ta mapung fana pangthokre Film Critic Association Manipur ki President L. Surzikanta Sharma amadi film actor amadi script writer Y. Kumarjit ani suyauna saruk yaduna pangthokiba thoram aduda Ivudo Film Creations haurakpagi wari kayasu Surzikanta Sharma na thamlakhi company asi tasengnadi man haubasi 2005 tagi preparation table work se haugibani aduga film shooting na 2006 da apagi layidraba khulai asok khulai na iba Lakhipur gi Lakhi Pyari ba Nobel du best taroga namba hogibani film manga photokre mamangda haji banner sigi makhada hoina yamna message oiba film all India radio da sandokra ba khonangi basi ba film wari do film da ondong na ba yam kana koi sem sabagi tangkak da koi hoji leijari Ivudo Film Creations ki producer Somen Moirang Chana su radio play oina miyam thoina pamna kiba khong la khonangi basibu film oina puthok tu miyam na khudol tamna na balaknari haibu wafam thamlaki Ibudo Film Creations ki mafamda matik magun laiba film kaya makhatana su leptana puthok piduna matam sang na miyam gi thogal tawba ngambu oibi haina wish bizari and viewers it's time for a short little break khong la yang hanjarake Impact TV mi engtaduna na
Welcome back adom na miing tabiriba asi Impact TV de Sandok Cheriba Entertainment News Mami Mapao ni. Ngasige asina humpugo mapalak shiba episode ni break matung asida Manipuri non-feature film ani West Bengal gi Siliguri da pangthoka ba Global Film Festival da utna bagi da makta khalaki bagi Mapao asi miing tabiriba. Ale. Tu sudah ale tu. Noine cari bahasa apa tu nak tahu? Aku belum pergi cerita ini tadi. Film kita ibang dawat pelitera iram dam Manipur ni haben nahong na ningsing haladuna. Film Federation of India na sinba Global Film Festival da unner na bagi damak Manipuri non-feature film ani khalakray. West Bengal ki Siliguri da chale batha sigi kunma thoi de ki kunmanga fawo pangtok kadarba festival asida unner na bagi damak ta khalakraba film ani adudi Romi Maitei ki Yours Faithfully amade Arki Imo gi wari da pankatpa Borun Tokchoma made Arki Imo ani gi direction da puthok liba napal ni Ningsing Bayabadi, Yours Faithfully, My Partner Estate Film Award Funkre, Napal Hariba Film Masina, Guwahati International Film Festival 2019 da Best Film Award ki, Lemjaningai Oiraba Mana Pudong Kre. Hena Nungari Wafa Mamana, Yours Faithfully Amadi, Napal Ania Sigi, Editor Tawai Lauriba, Matang Sina, Johnny Maite Yamadi Hodam Tommy Animak, Impact TV, Maruiba Sin Pangliba, Mio Singni. Iray chapum na makki chawthok chaningai ni production team ani makki mafam da harau tayamba amadi nungai ba phongdok chari and of course congratulations to Da Tommy and Da Johnny. Haujik among 17th Sansad Mega Miss Northeast 2019 amadi 10th Garnier Man Mega Mr Northeast ki title sing matang sitna lakpok lakpam melody amadi lukanan catchmayum ani ngaloba ngamlaki bagi Mapao asi mi ingtan. Manipuri ni walang pa melody amadi Manipuri mapari lukanan ketremium anina matang sina taratret suba Sansal Mega Miss Northeast 2019 namade 10th Garnier Mega Mr Northeast ki title sing lobang amla kray. Ladies and gentlemen, Sansal Mega Miss Northeast 2019 is Manipur Melody. Mega Mr. Northeast 2019, Mr. International India is Manipur. Mr. International India, Tulukana from Manipur. Thasi gyaw ki batang mapanda asam gi March ko wad leiba ITA Cultural Complex te pangtok ki ba grand finale duda melody na Meghalaya gi tangi Raksam Marakama sung seking gi Rajaswari Chakraborty ga punna presenter du gi title lomina ki bani panba yabana contest asimaktada Manipuri ningol joya sapamna Miss Beautiful Face Manipuri mapari Paul Paukhot lang hauki famadi Pauguyung Avel Golmaina matang sitna Mr. Popular amadi Mr. Hospitality ke subtitle singsu pangba ngamnaraki. Congratulations to all the beautiful ladies and handsome gentlemen. Makatana mai pakpo oibiu handa ki achievement asina lukanan katrimayimbu Mr. India International haiba title gi mapusu o helibani keep it up. Matanga laukat chariba asina aroba pauni web series on putoka doiba pakang films and entertainment ki nura bigi yai fatoni gi Mapao asi amuk mi intabi.
Alright guys, ako'y Mami Mapao gi team na hauzik leizariba mafam asi ako'y gi yaifa thauni thoram pangthokliba Manipuri web series amagi yaifa thauni thoram pangthokpagi mafam dani ako'y gi web series asigi maming na Nurabi the version hai ado mayam kamai to web series ama oigadoriba no haibado punna khangminarasi karam ba miyoi singna yamna maru oiba thodang lauriba no haibado su punna khangminarasi Nurabi haina mingthonba Manipuri web series asigi director amasung creator oibiriba Joychan aina nahandi web series tawge na khalakbase kuire si wari gi 2014 15 de gi wari ne aina ado handak se akhoi gi aina kitang anauba ai su direction se ahamane gi laktoi se hana as a producer layer mani ba direction ni laktoi se ado aina haijuri ri line na kitang khangri poto kitang anauba mahau di hairoi ge mayam se anauba mahau pi ge ha ba little dialogue kitang different oina mayam yum sari ba kang soi se sabana na idum thongjage sida kitang ahen ba ngai ba kitang ha ga su mapasana thumrok tha ga mapasana thaksarake aduga mayam sigi mahau kitang tangbiyu yumda sari ba kang soi aduga kitang khetna tawjarake thank you ado web series oirabani na YouTube ki oina khak oibra natraga local channel da thapagi plan lebibra plan lai tei jik atopa khoi gi kitang big kitang kano ga wari sanari jik se in process the lady do jik ai atopa YouTube kumba hai tare VODs karaga wari sanari ada kari sida kari success oi tare nan view gai meeting tawre adu gi result ngai ri ada gi atopa different na wari sanari yadraga su ai gi channel CNTV se si VOD mane sida thagalag su thagati YouTube te su thagalagani as an advertisement loi full out so around some 40-50 minutes ki oitar ga some 20 minutes kuma 10 minutes kumba YouTube ta thaga laga kitang mayam da su kitang tarongen khalle akhoi viewers sing su soidana khangning amgani Nurabi haise kai no haibese natra aduna kamain to web series oiga do bano haibese hapetang haibiram bayagadra web series se akhoi gi women empowerment da focus toba web series se women empowerment da focus torkani sida akhoi gi a little bit of akhoi gi tradition fantasy hagadra akhoi gi hello gi pochu kitang yaurak tori sida kitang reveal tombada aduga kitang akhoi gi sida women empowerment haise women ama nupi ama ma se awaba mayam thengnaraga na se akhoi gi sida domestic violence gi yauri ba character ama da domestic violence thengnaraga anda how she can come up from this particular situation aduga mayam se yaur khine ba ada nupi am da khoi kitang kana ba idea pi gadra na khalle aduga sida kitang little bit of fantasy kitang hapsal lake little bit of sci-fi little bit of kitang thriller aduga kitang masala mayam hoi aduga akhoi si team su yamna nungai ba team hai tare yang ngakni khoi pulli mayam se dum ai ga hana de loina pulak pa ngakni adu yam nungai ne khalle akhoi Mami Mapao gi viewers sing da akhoi gi Nurabi gi kaino se hadi thoksu tholaka dore namba hauga dore na sha aduna mayam da sungsoi soidana yengbiu adai wish bibi boina ko loisalak pada kai haibet haibiyo mayam so igi thabak haugdori se sida mayam se wish bibi ro afaba oigisnu na kaino da Manipur da kitang kaino da khoi Manipur gi oiba pot hai tare si mapalam da international thak da kitang pukhatpa ya bagi pot kitang semna ba hotna jari sida mai pa ga pak da mayam da leire mayam na support tawire khoi mai pa mayam na support tawire mai pak tare aduna mayam na kitang support tawire ga di akhoi da leijari ba levels mai leram se kitang kakhat pa ngangwadra na khanjai adu haijaraga loisin jage aduga mayam su dum akhoi gi channel subscribe tawiro hayang du gi su mathang da tam haijaraga hojik loina hayok taraga di loi haidor ne pa je na mai rani sai lesin lage thank you Mami Mapao je ajo changa toi unadori han tak pane adu thank you so much ajo chana duga khoi gi Mami Mapao gi team dagi su ka yamna good luck yam chawba good luck haininge ya mai pak poi bigro sidagi mathang taw bathabak ta ni project taw bata mai pak poi bigro adu so kan impact tv gi Mami Mapao team thank you from my side thank you so much so that was our director and creator Mr. Joychan aduga mathang da khoi gi kan yamna maru oina thodang lobiriba kana leiribage haibado mung yengaga wari sanabagi tanja du logsage Manipur gi miyamna yamna hena pamna khiba akhoi gi music video album haiza batare tamna gi
director amasung cinematographer oibikhiba aduga handaki akhoi Nurabi sidana creative director oibigadoriba akhoi Edwin ni kamai to wirige da Edwin lairi dum ai Nurabi gi creative director oibigadoi ni dana adu sigi matang na hepetang haibi bayagadra si keno se web series se akhoi keno gi pot amada focus tawraga keno tawne sem bane ba haita di akhoi gi women empowerment haraga mayamna khanare women empowerment je si nattaba akhoi gi manung da deep oba adagi even you manung da su thokpa thaudok aduga hujiki public na su khangna pakna mayam gi front pakna haibado haidi haibada kitang farak taba sing do mayam yawa sing do da focus tawraga semba story ne sida khoi gi mayam na su internationally uttoinina adi mayam na su adi international gi audience na su yeng haidi yeng bada khoi gi Manipur ki maram da khangna ba khoina kitang khoi sena heloi gi go wari ga kitang attach tawraga semba ne ado Suzik yamna hadok ta video da mi nga ta dum khang hojik namma se sing gi de ngasi da gi hawda ne do ngasi se ban ge ga se leibe na hoina date se hayeng da gi na hawrgen khalle hayeng da gi na hawrani mafam do hoina hyrok side hawge episode se ham da hoi at least 2 or 3 mukti hana thaga do di male ba hoi padana fix pudi leptri go tawdri ado episode amam da hoi 30 to 45 minutes mukti sangani ba aduna sigi hoi thadok pose around 3 months 2 months mukti dum changani khale Nurabi hairiba akhoi web series Manipuri web series asigi writer oina laibiriba akhoi da Momochani kone wari ji hawda jo 1901 di film ji hawdone ba 1901 ji hawno honak bada chang do ba mam je sigi hoy ba khoi yam amkano ma change matam je ko ona mam na ju no bo ma oini di khalle khoi main theme di society laiba ju laiba khoi mostly Manipur khoi one di ko world ga society laiba khoi nupi matang kitang khoina dum ai any crime je dum nupi dum tai da mostly ko sige most de kitang phagara si matung da si mam da kitang message sama haitar hai laiba khoi gi women ge empowerment matang da ko kitang develop to ngam ga kitang khanjara tawja bane ba ko hojik laiba modern gi matang gi wari di oidone adu bu just khoina 1901 la amdu ji di next second season gi ne ba adu sidana khoina first meeting ulam bane ba Nurabi hairiba Manipuri web series asida sakfam lang gadoribi akhoi gi actress sing haija batar actor budi habne do actress dum hairage mayam ahan bada akhoi gi mayam na su hena khangbiraba Prinalini leire mathang da Mary leire mathang da Mangal leima dazu chan hoina lakpada aise hello atombi oidone ka hai hello koi se amna hadi hello kaina har pas dai ngonda hadi swala hadi topic sina Nurabi the virgin kaina hai bas dai ngonda yam thina tongan ba kainoma oigadra na di khalle ba hadi ek topic se taza ba matam da su yamna hello ga sa doine har bas dai ngi se yamna hello atombi ga sa doine har yamna nungai ba phokse maming sidang ta ba da isada yamna kumning ba hona ning ba haidi yam pu e haidi as kai dong we nam doin ain taw doi acting do as taw ning we loi re ka kan ba haidi khangde mai pak na su taw ning e hona ning ba su po e aduga mai pak ko su ocean hai ning e aise hello di ahum subi oidoine hai ade hello da ahum subi da direct hello oidoi ra wakhan da go ai role se amna fajaba aingoda yam chana ga ni khallaga di bira ini asida aina tawrak pasida dazu chana khanjari baduga aina taw thorak pasige yauba yaudaba habase ai khanre ko aduga ai yauna badi hona zagen di khanjari viewers singa hajaning badi akhoi gi sidu tholak ba dum ngai bio adedi yingbinaba mo yaudragadi akhoi gi su ko viewers sing na yingbidragadi akhoi su kemta natte khoi tang akhoi na hotna jai si su moigi ngaktani haijani akhoi di anau banga tani thokjar aise akhoi bu support tawbiyo haininge akhoi bu pungning thogot piyo haininge akhoi kasu haijabanate akhoi sina han bane khongda jadoise akhoi bu support tawbiyo haini
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗꯇ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯆꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯅꯨꯔꯥꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯦꯕ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯏꯔꯣꯟꯕꯗꯧꯅ ꯂꯣꯜꯂ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯪꯉꯨꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯗꯥ ꯖꯣꯏꯆꯥꯟ ꯑꯗꯩ ꯗꯥ ꯃꯣꯆꯥ ꯏꯕꯨꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯁꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯪ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯏꯅ ꯅꯪ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯦ ꯂꯧꯍꯧꯋꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯪꯉꯦ ꯀꯩ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯥꯏ ꯀꯦꯆꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯨꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯔꯥꯕꯤ ꯗ ꯚꯔꯖꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯦꯜ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯇꯦꯠ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥꯔꯀꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯅꯦꯝꯁꯦꯛꯀꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯏꯕꯨꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯪꯖꯕꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯅꯨꯔꯥꯕꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯃꯥꯄꯟꯒꯤ ꯋꯥꯎ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯃꯥꯄꯟꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕꯅꯦ ꯗꯥꯔꯤꯗꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ 70s instrument ma'am lakhulaga adudagi background thada khongtoineba khongu thin hopla tawdineba sida aigi yam tin life ba haragdi Priti su yaure project sida Priti yaure da sori sanjam yaure adagi bitan chongtham yaure adagi rajlang yaure moi mari sigi sai wena sai mapan sema plus aduga my background siga ado Priti इसाई इबद लिरिसिस्ट अम ओइरबनिना इबद कई कइनो अवाबा थेंगना हाइदि वर्ड सिंग से अनंबना हाइदि हौजिकी जु गाक सिना यादबा थाइना गी जु गाक सिना यादबा अदु नंग कमाइना सिजे टैकल तौगे हाइबिस हाइबियो दुम लिरिक्स इबसे खंगौदेबको हाइदि मथंता थोगलागा कोना ज्ञान तारपा कांदा कइनो गायगा खंगबजु यावेबको अदगी लिरिक्स से वाहै से अमुक्ता तागिद्रिबा वाहै हाइगद्रा अदुम इबददि यावथोख्रबा अदु हाइफेटि तारमनिबा हाइदि सबकॉन्शियस माइंड दा लैबदुना थोलकपा होय अदुगा कोना मीनिंग ममादागा हंगरा कांदा हेक चानरबगुंबा दाव याबगी अदमाइन तौबदि यावे अदुगा कै हाइनि लिरिक्स इबगी अवाबा हाइसे मीना प्रेशर याम पिसलाबा इबदु ngamre aduna tabida aina thokpama adum matam lenbe kaibe wathi wayam pak idaga iraga nungaijabida adudadi lyrics adum thole aduna tamina nang si lyrics se sumaina siba man da loisalo ko kanga kanda adum to etume adum lyrics ki haragdi akhoi gi words je yam tina limited obinina mapandadi hindi haragadi moidi yam yame moi wahi me ama akhoi sidadi haiba noi taba adagi panba akanba thuba me am yawbnina अदुई बतुदा खतंग अवाद मैम थेंगनगिबा अनोबा आर्टिस्ट गातगी सुपर मोशन ओइना यामना कै हाइनी अफबा खोंथांगनेना खनजये अदगी अखोइगी हिस्ट्रीगा सु नक्सनबा प्लस वर्ल्ड सिगी लेरिबा मफम मफम सिंगदा कै हाइनी नुपीगी थौदांगसे सिसे पोर्ट्रेट तौनबा दुगुम्बा मीडियम अमा सागतलकपा ओइबनिना यामना अफबा पोटने अदुना मयामना सपोर्ट तौबदसु रिग्रेट लेरोय अदुना अदुम तौबियु अदु अमा हाइजरगे Thank you. Aduga daridam jo haipatang akoi viewers sing da kai having ge bege have you. Sai je losin jarage fadan tabiro ma'am punna YouTube te lag tabiro share do ga virano singer ma'am mari yaure mang singer da mari manga yaure ta jar isa mak salak su ba adi project macha na tabnina aduna ma'am share to view like to view subscribe to view. So that was the Yaifa Thongni Thoram of Nurabi the version अखोइगी मणिपुरगी वेब सीरीज अमगी याइफा थौनी थौरमगी हाइलाइट सिंग ने अखोइन उच्चखिबदो मतंग असिदा लोसिनजरे अदुगा यामना चावबा अनाउंसमेंट दे हायरे नुंगाइतबा हाइगा आइगोनि नुंगाइतबा दो खरा खंगदेदा अनाउंसमेंट अमा तंग तौजागे हाइजबा तारे ngasi anchoring sina aigi aroiba Mami Mapao ga leiminabada aroiba anchoring numini haijaba tare
ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯣꯊꯥꯖꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯁ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯦꯟꯖꯤꯡ ꯗꯦꯅ꯭ꯌꯨꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯥꯁꯨꯃꯔꯖꯤꯠ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯁꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯥꯎꯠ ꯋꯦꯕ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯤꯁ ꯄꯤꯖꯔꯤ and that's all we have for you in this episode asi karam tawbagi haibadu aikogi channel asibu YouTube ta subscribe tawiduna comment box da soidana khanghanbiru adamgi feedback and suggestions sing taramna okchari see you guys in the next episode with more entertainment news till then have a great time bye